Liyabingelelwa abathandekayo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sithanda ukubonga umsindiso lothando lomusa ogcina izoni ezinjengathi kuze kufike lesi sikhathi sengabaphilayo phakathi komkhuhlane osuhluphile kangaka. Thina uThixo lokho esiphile elinye lithuba ukubana sifunde ezinyaweni zakhe. Mina lawe siphiwe elinye ithuba lokubana sihlale ezinyaweni zikaThixo, sifunde, silalele lokhu uThixo akutshoyo. Lani lonke libukeleyo, lani lilaleleyo uThixo lomusa sekungana ngalibusisa liphathise nxa siza kufunda ilizwi lakhe. Ilizwi likaThixo nxa lifundwa abantu bajayele ukuriyetha ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bakhuluma njengo King Agrippa. Inkosi Agrippa uthi kwelinye ilanga nxa ekhulumisana loPaul, uphosa wangiphendula, phosa wangenza ngaba ngumKristu. Abanye njalo nxa lichunyayelwa bakhuluma njengo Felix ku chapter 24 ka-Acts, othi yena hamba ngizakubiza kungaba lesikhathi esifaneleyo. UFelix ungabala kahle kazange athole ithuba lokubana aphenduke, King Agrippa kazange athole ithuba lokubana aphenduke. Kodwa abanye ngomusa kaThixo bazibuza umbuzo onjengalo esiwuthola kumsebenzi chapter 2 verse 37, othi yena pho senzeni na? Babusisiwe abathi nxa lifundwa leli lizwi bathandekayo bebuze umbuzo okubana senzeni. uPeter uyaphangisa athi yena phendukani. Siyabonga uNkulunkulu sengathi angasiphathisa kulizwi lanamhlanje. Siza kungena sikhangele isihloko sethu esanamhlanje. Isihloko sethu sithi sona kwabamnandi emlonyeni kodwa kwababa esiswini. Kwabamnandi emlonyeni kodwa kwababa esiswini. Asikhothamseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu ongcwele osezulwini, malibonge lidunyiswe, lihlonitshwe igama lakho. Siyabonga njalo ithuba elihlosipha lona lokubana sifunde ezinyaweni zakho. Sivule izingqondo ke kade sikuzwe ukhuluma lathi, sengathi ukhulumeka sikhombisa. Siphathise egameni likaJesu Kristu umfeli wethu. Bakhona abagulayo, bakhona abagulelwayo, bakhona sebelahlekelwe, bakhona abalezinkathazo ezitshiyeneyo, bakhona abanye emakhaya abongasahlalekiyo ngasela kuthandana. Sicela ukuthi ungavuselela uthando. Sicela ngathi Baba ngelizwi lakho leli singavuseleleka sonke sikhule kukwazini. NgoJesu umfeli wethu siyakhuleka, amen. Ngifunda kugwalo luka Sambulo, Sambulo chapter 10. Funda kuSambulo chapter 10. Ngiza kuqala kuvesi 1. Funda Sambulo chapter 10 uvesi ngelika 1. Kwabamnandi emlonyeni kodwa kwababa esiswini. Chapter 10 kaSambulo uthi yena ngase ngibona esinye isithunywa esilamandla sisehla sivela ezulwini, sambethe iyezi lomchilo kwamakhosikazi usekhanda laso. Ubuso baso babunjengelanga, lemileze yaso injengensika yomzila yomlilo. Uvesi 2, sasiphethe esandleni saso incwadi encinyane evulekileyo, samisa unyawo lwaso lokunene phezu kolwandle, lonyawo lwaso lokhohlo phezu komhlabathi. Verse 3, samemeza ngelizwi elikhulu elinjengelesilwane esibhongayo. Kwathi lapho simemeza kwezwakala imidumo eyisikhombisa. Verse 4, kwathi imidumo eyisikhombisa isizwakele, ngase ngiza kuloba, kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi, kwenze imfihlo okukhulunywe imidumo eyisikhombisa, ungakulobi. Verse 6, safunga yena ophilayo kuze kube nini lanini, owadala izulu lakho konke okukulo, lomhlaba lakho konke okukuwo, lolwandle lakho konke okukulo, sathi kawusayi kuphuzwa. Zabe seqamanye amavesi ngeqe kuvesi 8, ilizwi engalizwa livela ezulwini lakhuluma lami futhi lathi, hamba uyethatha incwadi evulekileyo esandleni sesithunywa esimi phezu kolwandle laphezu komhlaba. Ngaya kuso isithunywa ngathi kuso, kasinginike incwadi encinyane. Sathi kimi, ithathe uyidle uyiqede, iza kubaba esiswini sakho kodwa emlonyeni wakho iza kuba mnandi njengenyosi. Verse 10, ngase ngiyithatha incwadi encinyane esandleni sesithunywa ngayidla, yayimnandi njengenyosi kumbe njengoluju emlonyeni wami, kodwa lapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Verse 11, kwasokuthiwa kimi, kumele ukuba uphinde uchumayele ngabantu abanengi langezizwe langezindimi langamakhosi. uNkulunkulu lomusa
sekungathi engabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngifunda ugwalo lukaSambulo, ugwalo lwalotshwa yindoda okuthiwa nguJohani ekuquarantine. uJohani waboniswa umbono ekuquarantine Island of Patmos, lapho wathola khona umbono wakhe, wasebhala lolu gwalo lukaSambulo ese-Efesas. uJohn nxa ebhala indikimba yogwalo lukaSambulo yikuthi uNkulunkulu uJesu yeza masinyane. Nxa ngilifunda ngisukela kuSambulo chapter 1 ngisiya kuSambulo chapter 22 ngithola indikimba yokubana uJesu uyeza masinyane. So mina lawe nxa sifunda bathandekayo lolu gwalo kasazini ukubana uyeza masinyane uJesu. Okunye futhi esikutholayo yikubana uJesu khona zikhathi zonke, Christ ever presence. Jesu khona izikhathi zonke mzalwane. Ngifuna ukubana ngike kukhuthaze, ngifuna ukubana ngeke ngiqinise omunye umzalwane. Yebo ungabe usufelwe mama, yebo ungabe ugulelwa, yebo ungaba nama challenges amanengi odlula phakathi kwawo, kodwa yazi ukubana uKristu uhlala ekhona zikhathi zonke. uJohani ke nxa ebhala lolu gwalo, ugwalo lolu imbono ekhona lapha kuSambulo ifana lenkomitho kumbe ngu-U shape. uJohani kuthiwa nxa ebhala uyabona into zasezulwini. uJohani abesebona into zasemhlabeni, abesebona into zesikhathi sokucina, abesebona ekucineni abangcwele sebenqobile. Ngifuna ukubana ngeveze lokho. Kungani uJohani eqalisa ebonisa into zasezulwini? uJohani uThixo uyamtshengisa isihlalo sobukhosi ehlezi esihlalweni sobukhosi. Kutshoni lokho? Kuthi uthi Johani lanxa ungabona ama challenges enjani emhlabeni, lanxa ungabona iCovid-19 isikhona emhlabeni, abantu besifa, abantu begula, abantu besenza lokhu lalokhu, umhlaba ungana usahlaleki, remember I'm still in control. Lokho ngihlezi esihlalweni sobukhosi, lokho ngibambile amatomi. So uJohani uyaphiwa lapha isiqiniselo bathandekayo sokubana I'm still in control. Ngifuna ukubana ngikhulume lomunye umzalwane ongaba lama challenges achiyechiyeneyo. Khumbula ukubana umdala wento zonke lokho ehlezi esihlalweni sobukhosi, umdala wento zonke lokho econtrola izinto, ulokho nguye obambe izinto. uThixo osezulwini nguye ofanele sikhangele ngakuye, ngoba akulanto emthatha ngesurprise. Kubeke njalo akulanto ephambanisakayo kuye, konke uyakwazi, lanxa kungakenzakali konke uyabekwazi uThixo osezulwini. So nxa ulikubala lolu gwalo wohlukwazi ukubana hayi uThixo wasezulwini bathandeka is in control. uThixo wasezulwini nguye olawula into zonke esihamba emhlabeni ezenzakalayo. uThixo ulawuli, uThixo uyabamba, lanxa ungagulelwa, lanxa ungafelwa, lanxa ungadlula ngaphi mzalwane, uThixo uyabamba lokho ekhona ehlezi esihlalweni sobukhosi. Sambulo chapter 10 ugwalo ngilifundileyo, Sambulo chapter 10. Ungabala kahle Sambulo chapter 10 ungena phakathi laphakathi kokukhala kwempondo eziyisikhombisa. Ungena phakathi laphakathi kokukhala kwempondo eziyisikhombisa. In fact uphondo lwesikhombisa, uphondo lwesithupha lophondo lwesikhombisa. So ungaphakathi laphakathi kophondo lwesithupha lophondo lwesikhombisa. KuSambulo chapter 9 uverse ngelika 13. Lo Sambulo chapter 9 verse 13, lo Sambulo chapter 11 kusiya ku 15. Yikho lapho esithola khona is an interlude. Sithola ukubana uSambulo chapter 10 ungena phakathi laphakathi nxa bekukhala imdumo, ukhala umdumo wokuqala, ukhala uphondo lokuqala, uphondo lwesibili, uphondo lwesithathu, uphondo lwesithupha. So kufanele kukhale uphondo lwesikhombisa kungena uchapter 10 is an interlude. uJohani uyaboniswa bathandekayo. Nxa ekhangele uJohani embonweni wakhe uyabona uverse ngu1 esibalileyo, ngase ngibona esinye isithunywa sisehla sivela ezulwini silamandla amakhulu. So uJohani uyaboniswa lapha ekhangele embonweni, ekhangele embonweni ubona ingilosi elamandla bathandekayo isehla ivela ezulwini. Le ingilosi kuthiwa ingilosi le yayiphethe, iverse elilandelayo uverse ngu2 kuthiwa yayiphethe esandleni sayo, yayiphethe ugwalo. Ugwalo lolu ngabala kahle kukhanya lugwalo olwalukengani olwavalwa but soluvuliwe kathesi. Lolu gwalo kade yiluphi oluphethwe yilesi sithunywa esimangalisayo kangaka esilamandla amakhulu kangaka? Lolu gwalo yiluphi lolu bathandekayo? Ugwalo lolu siyakuthola ngale kuDaniel chapter 12. uDaniel nxa echasiselwa umbono ekhulekela ukuthi uNkulunkulu amchasisele kahle. uGabriel nxa ebuya lempendulo kuchapter 9 kokaDaniel la kuchapter 12 kuthiwa uDaniel kazanga, uDaniel waphela amandla, uDaniel wehlile kubana azwisise. Uchapter 12 wasewutshela uDaniel vala lolu gwalo, wothi ngiyifundele iverse uchapter 12 verse ngelika 4. Kodwa wena Daniel vala amazwi unameke incwadi kuze kube sesikhathini sokuphela. Abanengi bazakuzula bayele lale, lolwazi luzakwanda. Daniel uyatshelwa
uDaniel uyachasiselwa ukuthi hayi Daniel lokho okukhulunywayo lapho isiprofeti lesi Daniel awusoze usizwisise ngalesi sikhathi siyazwisisa ngabangcwele abaphila ngesikhathi sokugcina. Isikhathi sokugcina siqalise nini bathandeka? Siqalise ngo1798 isikhathi sokugcina mina lawe esiphila kathesi kuze kube kathesi sisesikhathini sokugcina. So abantu okufanele bazwisise kahle ugwalo lika Daniel ugwalo lika Sambulo ngabantu abaphila kathesi ngoba lumemetha kanye indaba yesikhathi sesokugcina lumemethe indaba eyisiminya mina lawo ufanele siyazi. Daniel chapter 12 uthi yena abanengi bazawugijima bayele lale ulwazi libe solungezeleleka. Kwesikhathi nxa siyifunda le iverse ingani ithi yona ulwazi abantu bacabanga ukuthi hayi kumbe lulwazi le technology lelo silala amafoni asekhona ama-computer asekhona hayi kayisikho lokho okukhulunywa lapha nguDaniel nxa ubala i-context. uDaniel uthi hayi ulwazi lwesiprofeti luza kungezeleleka abantu bazakugijima bayele lale ulwazi libe solungezeleleka. Nxa ibhala uDaniel ukhangela abantu abaphila ngesikhathi sendulo owakukhona khona ama-scrolls ukuthi umuntu wayevula i-scroll engayivula i-scroll nxa wayefuna ukubala wayesuka ngapha ku-left aye ku-right ebale siyafika ngale. So engabala esuka ngapha ku-left siya ku-right egijime siyale ekubaleni kwakhe ulwazi lwalungezeleleka. So uDaniel uthi yena abantu baza kugijima bayele lale kusiprofeti ulwazi lube solusanda. Mina lawe kathesi bathandeka mina lawe mzalwane kathesi yisikhathi sokubana sigijime siyele lale kusiprofeti sizwisise ukuthi bathandekayo kathi singaphi kumbali yomhlaba singaphi ekuzeni kukaJesu bathandekayo kambe singaphi thina kathesi. So Daniel chapter 12 Daniel vala lolu gwalo uSambulo chapter 10 sithola lolu gwalo soluvuliwe. So chapter 10 is a connecting link between Daniel and Revelation. Chapter 10 kaSambulo i connecting link but nguyehlanganisayo lawa amabhuku omabili uDaniel lo Sambulo ahlanganiswa ku chapter 10. So Daniel kuloko kwavalwa ngale Daniel wena kuza kubonakala kuza kuchasiswa kuzwisiseka ngabangcwele abaphila ngesikhathi sokugcina. Ungabala khona phela uqhubeka usiya phambili uchapter 12 khona phela uverse 13 uDaniel watshelwa Daniel uzakulala but ekuvukeni kwakho uzakuphiwa umvuzo wakho. Daniel was given an assurance Daniel uzaba khona embusweni wezulu. Babusisiwe bathandekayo abaphiwa ama-assurance yokubana bazaba khona embusweni wezulu. uDaniel waphila esikhathini sobunzima bathandekayo. uDaniel wathembeka uDaniel wabambelela uyaphiwa lapho uyatshelwa Daniel onalala ungabe le ndaba Daniel lokho uzakwenzakala. Abantu abaphila ngesikhathi sokugcina mina lawe bazasale indaba kodwa na Daniel uzaphiwa wakho umvuzo. Mina lawe siyadinga abathandekayo ukubana sike sithathe ithuba sifunde lezi zidongo ziqhakathekile. Othi ngithathe nje amanye amavesi athile lapha sesibalile uverse 2 sase sikhuluma ngaleli ugwalo lwaluvaliwe kuthiwa le ingilosi yayifake unyawo lwayo emhlabeni olunye unyawo lwayo lwaluphezulu kolwandle olunye phezulu komhlaba. Kuvezani lokho kuthi ukuthi ingilosi le bathandekayo ikhava umhlaba wonke. Kuthi ukuthi udaba lolu luzakuhamba lolu luyahamba umhlaba wonke. Kuthoni futhi kutsho lokhu bathandekayo ukubana sizakuchapha ngitsho lolwandle luzakuchathwa ngodaba lolu luzakuhamba esizweni zonke ebantwini bonke. So le ingilosi is covering the whole world. Kuveza ukubana mina lawe mzalwane olalele kaThesu obukele namhlanje ivangeli leliyafika la kuwe. uJesu uyakucela uthi ulalele amazwi lawa akhulunywayo ukuthi uphendukele ngakuye. So le indaba izakuhamba kaThesu liyafafaza ivangeli liyahamba ngendawo ezithiyetheyeneyo. Abantu basebenzisa imedia into ezithiyetheyeneyo ivangeli likaThixo liyahamba yebo kuyaveza abathandekayo ukubona liza kufika endaweni eziningi ezithiyetheyeneyo. Lolu gwalo esilitholayo lokho esikutholayo lapha yikubana li message iza kuhamba ifike ebantwini bonke ifike endaweni ezithiyetheyeneyo. Uverse ngelika 6 uthi yena le ingilosi uverse 5 engiyeqileyo uthi yena yasifunga ngalo phezulu konke funga ngelizwi likaNkulunkulu ophilayo ukuthi akusayi kuba khona isikhathi. Nguverse 6 akusayi kuba khona isikhathi ngingakafiki lapha uverse 4 ukhulumile ngokuthi kona kwathi imdumo eyisikhombisa isizwakele ngase ngiza kuloba. Johane wayesefanele ukuthi abhale imdumo eyisikhombisa leyi
othi ngibali kwathi imdumo eyisikhombisa isizwakele ngase ngiza kuloba kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi kwenze kube yimfihlo okukhulume imdumo eyisikhombisa ungakulobi. uJohani watshelwa uthi hayi Johani ungakulobi lokhu okukhulunywa imdumo eyisikhombisa. uJohani bathandekayo ungabala kahle lapha uJohani wayetsheliwe ukubana usuku yiluphi lokuza kukaJesu, wayetsheliwe njalo uJohani ngehola lokuza kukaJesu. uJohani uthi ngase kufanele ngibhale phansi ukuthi hayi uJesu uyabuya ngesikhathi esinje bathandekayo ngosuku olunje. kuthiwa ingilosi kuthiwa wasokuthiwa kuJohani hayi Johani ungalobi lokhu ngoba abangcwele kufanele baphila ngokukholwa. abaseRoma chapter 1 verse 17 the just shall live by faith. abangcwele bayaphila ngokukholwa athi ngokubona. so abangcwele bathandekayo ngabayi kuphila ngokuthi batshela ukuthi uJesu uyabuya ngasiphi isikhathi kodwa ama-signs azakuveza azakutshengisa ukubana uJesu eseduzane. futhi ukubana ngiveze lokhu bala thina yithe siphila ngesikhathi sokucina lapho uJesu sezakuza khona asithathe siye ekhaya ezulwini. verse elandelayo ungayibala kahle ivesi elandelayo uvesi ngu6 uthi yena akusayi kuba khona isikhathi. kutshoni lokhu bathandeka kuthi ukuthi akusayi kufakwa isikhathi esesiprofeti. ungabala uDaniel chapter 8 verse 14 kwakubekiwe isikhathi sesiprofeti sokuthi unto 2300 days the sanctuary shall be cleansed. kwakuchasisiwe ukubana uDaniel chapter 8 verse 14 ngo-1844 uJesu zangena endaweni engcwele isikhathi sasiphawuliwe kodwa kathesi bazalwane kasayi kuphila ngesikhathi. so indaba zokuthi uJesu uyabuya nini akulamuntu okwaziyo ngoba akusekho isikhathi. njalo ukuthi udaba lweNational Sunday luyatshaya nini, ukuthi umthetho ukuthi abantu bakhonze ngesandla kuyatshani, konke lokho esikumeleleyo asikwazi kwenziwa nini ukuza kukaJesu kumbe ukuthela kwemvula yokucina esikumeleleyo bathandekayo asikwazi ukubana kuyayenziwa nini ngoba akusayi kuba khona isikhathi. there shall be time no longer. akusela time setting kasisafaki phansi isikhathi. nguDaniel nguSambulo chapter 10 verse 6 lo nxa sisidlula uvesi ngu8 twa ingilosi ithi yona Daniel Johani hamba uthathe lolu gwalo Johani. ungalithatha lolu gwalo Johani ludle lolu gwalo. ungaludla lolu gwalo Johani okuzayenzakala uvesi 8 lo 9 kodwa lolu gwalo luza kubaba esiswini, luzaba mnandi njengenyosi emlonyeni kodwa luza kubaba esiswini. ungeke ngichasise le indaba eyisenzakala lapha. isikhathi esikhuluma ngaso ngale isikhathi samadoda ayichumayela ivangeli anjengabo William Miller. kule indoda owawuthiwa nguWilliam Miller eyafunda iBhayibheli. le indoda okuthiwa nguWilliam Miller kuthiwa yasuka enkolweni okuthiwa yideism. ideism yiphi kathi? inkolo leyana ekholwa ukuthi hayi uNkulunkulu udalile izulu lomhlaba. yebo siyakholwa kodwa uNkulunkulu ekudaleni izulu lomhlaba wenze njengomuntu odale inkombalanga iyazenzakalela kathesi kuyazenzakalela akulamuntu oyicontrolayo inkombalanga. so uThixo sezulwini udalile iyavuma yona ideism ukuthi uThixo sezulwini udalile izulu lomhlaba kodwa akalamandla phezu kwendalo yakhe. asongifundiswe yiyo liqiniso ngoba sikwaziyo ukuthi bathandeka uThixo sezulwini indalo yakhe uyayicontrola. siphila ngenxa yakhe, sihamba ngenxa yakhe, sidla ngenxa yakhe, lokho esikwenzayo kungenxa yakhe. uyacontrola indalo yakhe. so indoda leyo kuthiwa nguWilliam Miller kuthiwa yena waye kunkolo yona leyo okuthiwa ideism for 10 years. William Miller waqalisa ukuphendukela esiKristwini wafunda iBhayibheli. kuthiwa ekufundeni kwakhe iBhayibheli wafunda from Genesis kusiya kuSambula. kuthiwa wasehlangana levesi ekuDaniel chapter 8 verse 14 ethi yona unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. ungazifundela lawe ngeBhayibheli lakho lesindebele lesishona whatever uyizwisise lawo. kuthiwa uDaniel kuthiwa uthe efika lapha kuDaniel chapter 8 verse 14 uWilliam Miller kuthiwa wasesithi yena ekucalculating wakhe wathi okay uJesu kuthi uyabuya lapha emhlabeni ezohlamba ithempeli lasemhlabeni kuthi ukuza kukaJesu. so uthi uJesu uzakubuya lapha emhlabeni basebecalculator behlala phansi labanye bakhe wasecalculator bathi bona hayi uJesu uyabuya ngo-1843. kwasekusiba labantu abalandelayo uWilliam Miller waqalisa ukuchumayela. uWilliam Miller abantu balandela bechumayela. abantu bathe bechumayela kuthiwa abanye bathengisa impahla yabo, abanye bathengisa into ezithiyeneyo ukubana ivangeli liye phambili. izile babelayo ngiyayesaba bathandekayo abantu
abantu babe lo mfutho omkhulu ukuthi babe nikela konke besithi uJesu yeza ngo1843 kuthiwa enye indoda othiwa nguSamuel Esno wasehlala phansi wathi hayi khangelana sikhalkulethanga kahle uJesu yabuya ngo1844 22 October so baqaliswa abazalwane ukuchumayela abantu bephenduka bejoyina igroup yama-Millerites bechumayela ukuthi uJesu yeza oh indeed it was so sweeter kwakumnandi kakhulu endlebeni zesihambi zokuthi uJesu yeza masinyane yayimnandi lindaba bathandeka kwakuyindaba esegudwini abantu bebengelelana ngayo ukuthi uyeza masinyane uJesu abantu bachumayela ukuthi uJesu yeza kodwa alas uJesu kabuyanga ngo1844 Jesu kabuyanga ngo1844 bathandekayo ngo22 October kuthiwa wafika 22 October kwaze kwachaya usuku uJesu engabuyanga omunye nxa ebhala undoda othiwa nguWilliam Edson uthi yena salinda sakhala kwaze kwasa sikhala sidabukile indaba yaqalisa ukubaba esiswini ngoba babengayichasisanga kahle isiprophet yaqalisa ukubaba esiswini indaba yokuthi uJesu kabuyanga kwababuhlungu bathandekayo abantu babezinikele ngiyakhumbula kwenye imuli eka Charles Fitch undoda othiwa nguCharles Fitch kuthiwa wafa 8 days before 1844 22 October undoda lo kuthiwa esifa abantu bakhe imuli yakhe umama wathi ayilingabe le ndaba abantu abami uza kuvuka udedi ngo1844 22 October just 8 days ahead uza kuvuka ubaba ngoba uJesu yeza ngo1844 alas azange abuye kodwa abantu baba lezili balungiselela kodwa lanxa kwakunjalo isikhathi sasesekhatshana uJesu kabuyanga ngo1844 mina lawe bathandekayo siphila in the very verge of the earth's history siphila ngesikhathi sokucina mina lawe kufanele silungiselele bathandekayo sokuseduzani lokho kuchiya nguPaul sokuseduzani okwedlula isikhathi esaqalisa ukukhola ngaso yebo ngesikhathi sikaMila kwakungani ukukhathana yebo ngesikhathi sabo Charles Fitch kwakungani ukukhathana bathandekayo kodwa mina lawe kathesi siseduzani kangaka asingeke sinikele yini imnotho yethu imfuyo yethu asingeke sinikele yini ehambiseni ivangeli sitshela abantu lokuthi uJesu seseduzani Jesu kabuyanga ngo1844 indoda le othiwa nguWilliam Miller kuthiwa yayifunde iBhayibheli for 15 years yayistata iBhayibheli ihlale phansi from 1816 kusiya ku1831 yayihlale phansi icubungula iBhayibheli indoda othiwa nguWilliam Miller babusisiwe abahlala phansi becubungula iBhayibheli ngesikhathi esiphila kiso lesibathandekayo kudinga abantu abaza kuhlala phansi bafunde bazi ukuthi balalele okuthiwa nguThixo nxa umfundisi sisukume chumayela abantu abadingakala kwathesi ngabafana labana abeBeria kwenzayo uthiwa babehlala phansi ibandla leBeria uthiwa lalilungile ngabala chapter 17 verse 28 kuthiwa lalilungile leli bandla okwedlula laba baseThessalonika ngoba kuthiwa abakwenzayo bahamba bayacubungulisisa izinto lezi ukuthi kambe liqiniso yini chapter 17 lapha ungasibalela in fact nguverse 11 iyachasisa ukuthi ibandla leli lalilungile kakhulu okwedlula laba amanye ngenxa yokuthi bahamba bahlala phansi bacubungulisisa bathandekayo nxa umprofeti engasukuma nxa umfundisi engasukuma ekhulume hlala phansi la ucubulisa kambe izinto lezi zinjalo yini singathathi konke ngoba banenge abaprofeti abaphumileyo banenge abafundisi abaphumileyo abangela qiniso eliyilo asihlaleni phansi sifundeni ezwini likaThixo sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi namhlanje bathandekayo indaba yababuhlungu kuthiwa ngo23 October 1844 undoda othiwa nguWilliam Edson labangani bakho FBI labo Cruiser kuthiwa basebephuma besiya ensimini befuna ukubala bayeqinisana besiyakhuleka kuthiwa ukuhambeni kwabo undoda othiwa nguWilliam Edson wasesima wabona ngani kuthiwa kwenzakala ngani kuthiwa uqhetshiwe ngesinye isandla emuva wasesima wasekhangela kuthiwa ukhangeleni kwakhe uWilliam Edson kuthiwa embonweni wasebona uJesu esuka endaweni engcwele engena endaweni engcwele yasezulwini from AD 31 uJesu esenyuke esezulwini wafika endaweni engcwele ezulwini waminister in the holy temple ngo1844 instead ukuthi uJesu aze emhlabeni abafundi bechumayela uWilliam Miller bechumayela ukuthi uyeze emhlabeni hayi wayengeze emhlabeni bathandekayo ngaba uDaniel chapter 7 he came to the ancient of days waza kumdala wezinsuku wayengazi lapha emhlabeni wayesiyaqedisa umsebenzi awuqalise eCalvary bathandekayo uJesu sithi kuphelile umsebenzi wokunqoba isono umsebenzi wokuhlamba abantu ezonweni zabo waqalisa uJesu wenze eCalvary waqhubekisa ezulwini sokathesi bathandekayo from 1844 uJesu wenza umsebenzi othiwa investigative judgment amabizo ayahlolwa amaKristu wonke abakhetha uJesu njengenkosi lomsindisi so wazanga ngalesiyana sikhathi uJesu
nalawe qakathekile ukubana sifunde sizwisele indaba. Kungani uJesu wayengabuyanga ngalesi sikhathi? Kwakulodaba okufanele luchunyayelwe. Kungani engabuyanga ngesikhathi sabo William Miller abathandekayo? Kungani engabuyanga ngabo 1842 1844? Kungenxa yokuthi kulodaba lwengilosi ezintathu olwalufanele luqale luchunyayelwe. Umhlaba awukaziswa abathandekayo, ngalokho kuzawehlela abantu bafanele baqale bachumayela i3 angels message ukuze uJesu abuye emhlabeni. Tanike mveze lokhu bathandekayo. Nalawo esiphila kulesi sikhathi sokugcina lapho umhlaba osunzima khona. Mina lawo esiphila kulesi sikhathi funa izinto azisoze ziphinde zifane mzalwane. Funa into azisoze ziphinde zibuyele ngendlela ezaziyona. Kodwa yazi lokhu mzalwane, yazi lokhu uthi la nxa siphila kulesi sikhathi bathandekayo, siphila ngalesi sikhathi osodaba lwengilosi ezintathu olumnyenyezelwa kuSambulo chapter 14 from verse 6 kusiya ku12. Ingilosi yokuqala kuthiwa yamemezela ukuthi mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesiqalile. Mfuna ukubona ngeveze lokhu bathandekayo. Jesu wayengekabuye ngo1844 ngoba kwakulodaba lwengilosi ezintathu. Abantu babengakakwazi ukuthi usuku lokukhonza yiluphi, usuku lwesabatha yiluphi. Abantu babengakayizwisisi le ndaba. Kodwa from 1844 kusiza ngapha udaba lokho eluchunyelwa. Lawe kaThesu ulalele, kaThesu uhlezi ulalela uyezwa. Uthi hayi bathandekayo, uNkulunkulu weqiniso nguyofanele akhonzwe. Njalo lo suku lwakho ofanele ukhonzwe ngalo lolu suku yiluphi? Usuku lwesabatha, usuku lofanele sikhonze ngalo bathandekayo. Yebo uThixo siyamkhonza nsuku zonke, kodwa ufakile usuku ofanele simkhonze ngalo lubusisiweyo bathandekayo. Lokho asingeke sikuvike ngoba kubekiwe eBhayibhelini. Uthini uJesu umelele ukubana mina lawo sikuzwe lokhu bathandekayo. Sibe sesizikhethela ingilosi esibili. Ibe sikhuluma ngokuthi siphume eBhabhiloni imfundiso zamanga, siphume esiprofeti samanga, siphume entweni ezamanga bathandekayo. uJesu samelele ukuthi omunye umzalwana aqale ephume akumayika kiyo. uJesu samelele bathandekayo ukubana omunye umzalwana aqale ezwe abe sephendukela ngakuye. Then ingilosi yokugcina ibisisilimukisa ukubana singamukela uPaul esilo. Singamukela uPaul esilo. Paul esilo bathandekayo. Paul esilo we can avoid Paul esilo ngokuba lesimilo sika Jesu Kristu. Themba kuphela kuJesu, gcina imilayo yakhe. Amandla asinika wona siyenelisa ukubana siphile singela sono bathandekayo. Siyenelisa ukubana sinqobe isono, siyenelisa ukuphila singela siqo. Sengake ngizwa abantu nxa bekhuleka, abantu nxa becela kwesikhathi uze besithi hayi sicela ukuba ngositholakele labo sidojiwe lathi ezulwini. Hayi bathandekayo, othani ngilivezele lokho abazabe bekhona embusweni wezulu ngabantu ababelulisane lesono, abantu ababegqoke imqhele yokunqoba, the crown of victory. Babelisane lobuthakathi, babelisane lobufebe, babelisane lamanga, babelisane lama-challenges amaningi abadluleke emhlabeni abazawungena ezulwini babe ngasositholakele labo sidojiwe. Kube ngabantu abanqobileyo ngegazi leundlu, kube ngabantu abaluleyo abangene kule impi banqoba ngegazi leundlu. Mina lawe bathandekayo siza kunqoba kuphela ngenxa kaJesu Kristu. Othani ngilivezele lokho uThixo wasezulwini ufuna ukukhipha umkentshi abantu abazakuma ngesikhathi sokucina i-144,000 ezakudlula ku-time of trouble aqineni. Ubaba bese sithi yena khangela Satan, likhumbule Satan esuke ezulwini. Kuthiwa wathena umthetho wakho Thixo awugcineki. Akula abantu abangagcina umthetho wakho lapha emhlabeni, akula awugcineki. uJesu ufuna ukubana bavezele ye-144,000 abantu abazatholakala uJesu ephila. Kuthiwa laba abantu abazakunqoba isilo, laba abantu abazakuphila abangasobe bamukela uPaul esilo, bazakulungisiswa nge3 angels message. Indaba lengilosi ezintathu oluphaphayo emkhathini kaThesu. Udaba luyahamba kaThesu bathandekayo, udaba luyahamba ivangeli kuthiwa lombuso lingahamba izizwe zonke kuzafika ukuphela uJesu abe sesithena kuphelile. Kuba mveze lo omunye umzalwane ukuthi siphila esikhathini sokugcina bathandekayo. Siphila kaThesu kusikhathi lapho ingilosi ehamba ifaka khona uphawu. Siphila kaThesu bathandekayo kusikhathi lapho uJesu ezakubuya sithathe siye ekhaya ezulwini. Kuthiwa ingilosi ehamba ifaka uphawu lapha emhlabeni ingaqeda umsebenzi ewenza. Kuthiwa iyebhodi yafaka uphawu kulabo kuphela abalesimilo sikaThixo. Yebo kwenzakala bathandekayo uba lesimilo sikaThixo. Yebo kwenzakala ukuphila ungafibi. Yebo kwenzakala ukuphila ungathakathi. Kwenzakala ukuphila unganyeyi. Kwenzakala ukuphila ungakho involved to corruption. Kwenzakala mzalwane, is possible. uJesu ufuna ukuprove emhlabeni wonke leminye imhlaba engawanga. Ufuna ukuprove ukuthi umthetho kaThixo uyagcineka. Ngilivezele lokhu bathandekayo. It's possible to keep the law.
kuyaneliseka ubana siwugcina umthetho kaNkuluNkulu. Kuthiwa le ingilosi ingaqeda umsebenzi ewenzayo ukufaka uphawu emabunzini kathi abantu abakhalala babubulawo, Ezekiel chapter 9. Kuthiwa le ingilosi iza kubuyela yenyuka ye kuBaba, ithi yena Baba umsebenzi ongithume wona ubana ngiwenze emhlabeni sengiwenzile. Kuthiwa uJesu abese sukuma endaweni engcwele ugqoka isembatho soba ngumpriest sokuncenga. Kuthiwa uJesu abese sithi it is done, kuphelile. Kuthiwa uJesu abese sukuma endaweni engcwele bathandekayo, abese sima mbijana kukhodiyathi yasezulwini kwese kuthelwa ama-7 last plagues. uJesu after kuthelwa ama-7 last plagues bathandekayo, kuthiwa emhlabeni bakhona abazakuma bathi bona siyikukhothamela uBhali lanxa kunjani. Abantu bacabanga ukuthi abantu bonke baphile esonweni. Hayi bathandekayo, kulabanye amadoda angu-7,000 angakhothamelanga uBhali, kulabanye amadoda angu-7,000 angasoze afa akhothamela uBhali. Cabanga ukuthi nguwe wedwa, cabanga abantu bonke baphile ufebeni. Hayi bathandekayo, bakhona abanye abaphila ngomthetho kaThixo. Kuthiwa kona uJesu uzazigcinela abantu bakhe emhlabeni. Kuthiwa nxa esebuya Jesu nxa semile ukhodatha yasezulwini, sokutheliwe ama-7 last plagues emhlabeni. Abangcwele sebebalekele ezintabeni, abangcwele bazingelwa kuthiwa yibo abaletha uhlupho emhlabeni. Ababi ngale bahlutshwa zinhlupheko leziyana eziyisikhombisa ngale, abangcwele babalekele ezintabeni. Kuthiwa lina yini eliphambanisayo emhlabeni. Kuthiwa uJesu abesesukuma abuye emhlabeni. Nxa esiza uJesu kuthiwa ingilosi zithi bona hayi awuyi kuhamba wedwa, siza kuphelekezela. Wothi ngilivezele lokho, abangcwele bathandekayo baqakathekile kakhulu. UThixo uzathumela izithunywa, uza kubuya lezithunywa zakhe. Kuthiwa ingilosi zakumkhapha kwese kungena uSambulo chapter 8. Kuthiwa kwasokusiba khona ukuthula ezulwini okwengxenye yehola, half an hour ezulwini. Kuvezani lokho? Yisikhathi uJesu esiza lapha emhlabeni, ngoba phela ingilosi ziyadumisa zikhathi zonke zithi ngcwele ngcwele somandla. Akula sikhathi lapho ezithula khona, kodwa nxa uJesu ebuya emhlabeni kuthiwa siza kumkhapha. Jesu nxa ebuya kuthiwa uyabuya le triple doxa, threefold glory, uyabuya le nkazimulo kaBaba, le nkazimulo yakhe, le nkazimulo yezingilosi. Inkazimulo yengilosi eyodwa nxa amasotsha ayilindile ingcwaba likaJesu angu-100, kuthiwa inkazimulo yengilosi eyi-1 yenza ukubana lezi amasotsha onke lawa wele phansi angani sebefile, kodwa kwakuyinkazimulo yengilosi eyi-1. Kodwa uJesu nxa ebuya ngabuyi le nkazimulo yengilosi eyi-1, ubuya le ngilosi zonke, ubuya le nkazimulo yakhe. Lekayisikuza njani kulabo abangamkhethanga njengenkosi lomsindisi? Abayi kumelana le nkazimulo kaThixo, abayi kumelana layo bathandekayo. Abangcwele baza kugijima bethi nansi inkosi ade siyilindile, kodwa abanye baza kugijima bebaleka besithi na ntaba siwele elakeni lalohlezi ehlalweni sobukhosi. Kuzaba lokugijima bathandekayo. Wena uzabe ungaphi? Uzagijima umhlangabeza yini kumbe uzagijima umbalekela? uJesu abesebuya nxa esiza emhlabeni lezi ingilosi uyama emkhathini. Kayi kuthinta umhlabathi lo, kayi kuthinta umhlaba wesono lo, abesememeza ngelizwe elikhulu, lina lonke elilele thunilo liqandayo vukani. Abafa kudala from isikhathi sika-Adam, oNoah, abafa kudala bathandekayo u-Abraham, o-Isaac, bayakuvuka belemzimba engasela kubola. Kuthiwa baza kuvuma uPaul abesekhuluma ngokuthokoza. Thina bathandekayo esiphilayo asiyi kubaqalela laba abafileyo ukuya ezulwini. Paul wayecabanga ukuthi uzabe ephila uJesu nxa ebuya, uthi asiyi baqalela thina bazaqala bavuke. Yebo ngiyakwazi mzalwane wachiya umkakho umthanda kakhulu, nxa walele nxa elele ethembeni lokuza kwaJesu uza kuvuka. Yebo ngiyakwazi wachiya ngabantu bakho, yebo ngiyakwazi wachiya bakhona abathanda bakho ngoba umakhelwane bakho. Ngalesena sikhathi there will be a great reunion bathandeka. Jesu uza kubonakala emafini, abangcwele bese bevuka sibe sesikhamba laye ezulwini. Kuthiwa sakuhamba laye uJesu for 7 days, sisiya ezulwini siza kudlula sibona eminye imihlaba engawanga. Ngithe ngibala lezi ndaba ngafunda ubunkanyankanya obukhona ezulwini, ngafunda intokozo ekhona ezulwini. Ngasesithi hayi bathandeka, nxa kuyinotho engangisalisa ezulwini ngcono njiyane layo. Nxa ungabangani abangangisalisa ezulwini, hayi ngcono njiyane labo. Ngananzelela ukuthi hayi umuzi esiyakiwo umuzi ongcwele, umuzi olothando. Kuthiwa we will go to heaven, we will begin to defy the laws of gravity. Sizakwenyuka siye ezulwini bathandekayo, sibe sesingena ngo-Orion sisiya ezulwini bathandekayo. Nxa sisiya ezulwini kuthiwa siza kufika sibone uBaba. I want to see the face
of my Father. Ngifuna ukubana ngibone ubuso bukaBaba, ngifuna ukubana ngimbone uBaba ongigcinileyo kusukela ngizalwa, ngisukela ngisesiswini sikamama, ongigcinileyo kwaze kwaba khathesi bathandekayo. Kuthiwa siza kuhlala laye for 1000 years, siyabe sikulive ezulwini. Oh bathandekayo, what a nice message engiyiletha namhlanje kuwe lakimi bathandekayo, ukuthi siyana sikhathi siza kuthokoza lo Kristu, siza kuhlala laye for 1000 years. After 1000 years sakubuya futhi lapha emhlabeni sibe sesihlala lo Jesu forever and ever. Emhlabeni sakuphila forever and ever silo Jesu, sabhekana layo ubuso ngobuso forever and ever. Yikuyini ongakuvimbela mzalwane ukubana ubone ubuso buka Jesu? Kambe ungaba inotho yasemhlabeni yini? Kambe ungaba ukuthanda into zasemhlabeni? Weya namhlanje mzalwane, khangela ukuthi into zasemhlabeni zizakusala. Akula umuntu ezulwini ozahamba lenotho yakhe. Angitshonga ukuthi inotho imbi right kakhulu, kodwa inotho nxa isithatha isikhathi sikaThixo asishiyaneni lawo. Thixo lomusa sangathi angabusisa mina lawe, asiphathise embusweni wezulu sibe khona. Isikhathi sokucina, isikhathi esinzima, uJesu yeza masinyane. uNkulunkulu abusufunda kwezwi lakhe. Amen.